Prava drama se odvijala noćas oko 2 časa u centru Beograda, kada je za sada neidentifikovani muškarac pretio da će skočiti sa Brankovog mosta, bliže novobeogradskoj strani. Na nekoliko Instagram stranica sinoć se oko 3 časa pojavio niz fotografija i video snimaka na kojima se vidi prava drama, u kojoj je glavni akter bio neidentifikovani mladić koji je pretio da će skočiti sa ograde Brankovog mosta na beton. Kako se navodi, sve se odvijalo između 3 i 4 časa iza ponoći. Kako se navodi u opisu objava, sa mladićem su pričali pripadnici policije koji su kroz razgovor pokušali da ubede da odustane od samoubistva. Za to vreme ispod mosta na šetalištu vatrogasci su započeli postavljanje dušeka. Samo zahvaljujući pravovremenskoj reakciji policije mladić je savladan i prebačen je na sigurno.